Abanyeshuli b'Abanyafurika biga muri Ikrene babuze uko bava mu gihugu muri ibi bihe by'intambara. Ibihugu byabo byabuze uko bibakurayo kuko nta ndege igwa cyangwa ihagurukayo. Ejo kuwa kane abayobozi barindwi b'ibihugu byo muri Afurika bahuriye i Kinshasa mu murwa mukuru wa Kongo, aho bareberaga hamwe amasezerano yo muri 2013 yashyizweho hagamijwe gushimangira amahoro muri Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari. Intumwa y'umuryango w'ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika SADC Goodluck Jonathan yageze muri Mali ejo, yaganiriye n'abasirikare bahiritse ubutegetsi harebwa uko hasubizwaho ubuyobozi bwa gisivili. Muri Madagascari Serwakira Emnati ikomeje kwangiza ibintu byinshi mu majyepfo y'ikirwa kiri mu nyanja y'Abahinde. Inzego z'ubutabazi zatangaje ko nta muntu urabigwamo. Perezida wa Amerika Joe Biden yagennye Ketanji Brown Jackson ku mwanya w'umucamanza mukuru w'Urukiko rw'Ikirenga. Jackson abaye umwirabura wa mbere uyoboye urukiko. Asimbuye Stephen Bryer w'imyaka 83 ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru.